Pulal duama kai hruai ZPM sarkar chu adu emo du lo emo High Court a in soifia angai ta a High Court mewa in soifia tura ko tur ni ta chu ZPM sarkar tan chuan in soifia na thatak ani thei thaw wangin aman hlaviau thei thung chibai ule lalrem ruat a khiang te kani a India ram zau jok ne na kanin thunzom na kong poimo tak mai pani National Highway zathum le parukna le National Highway parukna achiat ema wanga Mizoram Truck Drivers Association MTDA in Govt High Court a PIL an thelu chu aizol bench chuan thutlinga apama wanga Mizoram sarkarin thubuai anei chungchang te kan belchiang don ani MTDA chuan konpui kongchhe chungchanga Govt High Court a Public Interest Litigation PIL a thelu ta MTDA te PIL hi ngai tua zui chi thutling ani MT in aizol bench chuan angai tua ta a India ram dan puin article somthum pani na le article zani somni paruka thunei na apek angin PIL pomtlak ani le ni lo anbu masazet thin MTDA chu lokastandi kota thubuai thelu turchi ani reng MT te an ngai tua masazeta ataka tuar tu tengei an ni a mi puite poin kong sang sang ni tin mamo te hial po atau pha awangin zinveiwa a harsa a mi puite poin tlang takin buaina na men lo kan to pha boxi a chu wangin lokastandi manga te na chu an paltlang chiang hle MTDA khin hi mi mal le pol ani ngot lova sarkar meu ani awangin sarkar chu dan manga in hung chiam thin ani si a thu buai ortir thei ani le ni lo te fiama sak le zet angai PIL ni phung hi kutmin thlak atuma mani invengin kalau beile ta kathatta lom tiang chi kha ani ngot lova reingial in mung to atuar tu le amo phur tu emo tortir tu emo te po in an riat chian viau to thil ani tlang pui thin sarkarin ashelo ani lo mo ti te sarkar beng athleng meu emo chu ti te sarkar ko ei tumin ma in lave to reng reng em le ti te chu Govt High Court aizol bench in MTDA PIL thelu abuk na a point poimo masaber ber turte ni in angai theyang PIL thelu tu te ai o in Jordan roaming thanga adinga sarkar lam ai o in sarkar ukil van nei siami ading ve boka kilsang sanga PIL an buk nu in Justice Marli van kung le Justice Kaushik Goswami te chuan thutlinga nga in MTDA PIL chu an pomta ti chuan MTDA PIL mangin Mizoram sarkar chu ain soifia fo angai don ta ani kongchhe chungchanga MTDA le Mizoram sarkar ten PIL thubuai an nei chan kan riat chian le zual theinan report sang sang I han keulet masanwal te ang explore Mizoram website chuan July ni khat sangni le somni panga khan ti hian aziak Nimina PWD Minister Vanlal Hanan helai kong enkol na chu Mizoram PWD mo phurna anilo anga asoi chu mi puiteril rusuai koina na soi anga an ngai thu an soya PWD Minister hian mo phurna ala ngam lo chuan bang mai ro se ti in CESJIO tu vanram chuangi chuan asoi aizol khopuyadin polthen khat Mizoram Transformation Movement MTM Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram First MF le Citizen Alliance for Truth and Social Justice CATAJ anu July ni riat sangni le somni panga a pol pakhat anga thok ho tura Joint Civil Society of Mizoram JCM minga dingzui zel chuan July ni khat khan MJA Press Club a press conference an neya Hekong hi PWD Ministerin Juni somthum sangni le somni panga asoidanin Mizoram PWD mo phurna anilovin asoya mase National Highway parukna pakes riat na konpui tu kham rang hi voin thlengin Mizoram PWD enkol alani Minister hian thudik ji kluak lo mi pui teril rusuai koinan asoya kan ngaya apoi kan ti hle anti kumsang ni le somni pathum khan Ministry of Road Transport and Highways MORTH chuan sairang paltlangin aizol atanga vaireng te in karkong National Highway zathum le parukna le National Highway parukna chu
motor palitlan theina 4 lane siam turin ma ala a package 1 le 2 chu Assam state chunga tho tur ni in package pathumna atanga parianna aizol sai rang vaireng te in kar kong siam na chu National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL tho turin atiani mani de umai me ni somni pariat sangni le somni panga khan Chief Minister laldu oma chuan MORTH Minister Gatkari ain mu puya chakzoka natho ani theinan Mizoram PWD National Highway Division 3 enkol bil khotlira tanga scholarship in car le konpuya tanga khamrang in car kongtepo NHIDCL tho tir turin abia a MORTH chuan June ni somni pali sangni le somni panga khan office memorandum C number 244614 ti chuakin ni som panga chungin atlai bera July ni kwa ayat lai lova lir theitlan theina tur tala khoiman turin thu apeta ani ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nomba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mai lova ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan tepo in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia NHIDCL General Manager Binod Srivastava chuan July ni saria kongsiam na an tho tan tur thu July ni nga khan apuanga heti lai hian Mizoram Pradesh BJP President Dr. K Beichua Saihabiala tanga MLA thantlin chuan July ni nga inrin ni khan kongchhe hi amuna kalin atloa Mizoram BJP malakna awanga kongsiam na tan theitur angin atlang thangjui ta ani hei hi ZPM headquarters thalai pol te chuan an chukjui ngal chata thudik zong ngai venzel turin Mizoram mi puite kan cha du kan PWD minister hi kan ring tok an ti July ni som pasari nimin khan antar langani kha NHIDCL chuan anin soi angin July ni sari atang khan ma an lave ngal zata ma se MORTH chuan June ni somni pali sangni le somni panga khan NHIDCL tan order ati chuakti kan tarlan to kha ni som pali na a MORTH order anga na an tho tan chau kha an muan chan an tar lang si lova ara la khat atang chuan hriat chian thiam har takani MORTH office memorandum CN 244614 chua chan kha Chief Minister laldu oman pugat kari asoi pui wangani ti achianga NHIDCL General Manager Binod Srivastava chuan July ni saria na antran tur thu asoi boxi a Mizoram BJP President Dr. K Beichua lotlak je ve ngot chan hi NHIDCL lamin July ni saria natran an lo tum tak tak lo ti an hreru a sarkar lai pui nor zui angai wang en ni don ti hi hre chiang jok ten comment huanga min la hril mai don nia engpo ni se NHIDCL chuan MORTH thupek chu an bo chelo ta phot maya lir theitlan theina tur ero chuan an peifel big lo ani thei chuti ni su se MTDA lamin PIL hial an thelut lawang ti thei hial turani Joint Civil Society of Mizoram JCM minga dingjui zel anga kan soi chanchin bulama an pol ming asan thewa tarlan lani reng si te chuan July ni som paruk nimin pia ni lai ni khan NHIDCL Executive Director Virendra Zakhar chu aizola anlen chila Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC po in thuchwa siamin mo phurna shelo le langam lo ZPM sarkara Chief Minister le Minister te bang turin Congress thalain an phut antia CM le PWD Ministera midang da ani ma chuan kalphung thara be seitura omlo ni in antar lang boka heti lai hian MTDA PIL pom ani thu hian zoram adeng chuak le ta ani NHIDCL lam chuan kongsir thingkung ki ngai te awangin forest clearance nei chungchanga anvoi cha pha ania hriat ania scholarship DC po in kongchhe hel na tura kongre chopte awanga harsan na thleng thei ani ti in NHIDCL le contractor te chu mani thu a kongsial choplo turin inkom ho na asoi pui ti kan reboka tin
NHIDCL le Mizoram PWD te chuan bill khothlir atanga scholarship inkar le konpui atanga khamrang kong siam konga amo phurtu dik tak zirchian na an buai pui le mek ni in hriat ani bok hetiang te nuai ani laya Govt High Court berin MTDA PIL apom taksia chuan pulal du ama kai hruai ZPM sarkar chu a in soifia zui sector mai don ani mela ma se he report kan han siam chan jok tak chu High Court thupe ka wangin National Highway zathum le parukna le National Highway parukna te khun khan jok ursun le chak joka tho ani arin oma hun bitiam chunga zongai turin court hian thupek po alati chuak mai thei ngor taka thok ngal mol tura thupek ti chua ani hlau chuan MTDA lungpo adam song to tura ngai ila cha khai le ni tin khosak phunga kan mamo te chok lu na kong azia om thuai chuan thing tam tuar mek mizo te hian chuti te chiamin kan tuar lo ve theima na